ili strasnih filmova, odmah moramo pozvati. Halo, Leno, da li bi mogla doći do nas? Ma ništa, ispričat ćemo ti kada dođeš, samo dođi, što prije. Hej, čao drugari, šta je bilo? Leno, gledali smo neke strasne filmove za noć Jesusa, prepali smo se strašno, zato smo te pozvali da dođeš što prije. Ništa se vi ne brinite drugari, sada ću vam ispričati jednu prelijepu priču koja će vam pomoći da zaboravite te užasne filmove i noć Jesusa. Jesusa ne postoje, pa to svi dobro znamo. Nekoć davno, u zemljama dalekog sjevera, bila je velika sjajna palača, načinjena od leda i snijega. Pripadala je snježnoj kraljici, prelijepoj, ali opakoj ženi. Snježna kraljica, princeza ledenog srca, ten je bio poput čistog bijelog snijega, oči hladne kao glečeri, a kosa mračna i blistava poput polarne noći. Snježna kraljica nije u sebi imala nimalo osjećanja ni topline. Za tren oka je mogla pretvoriti srce svakog muškarca, žene ili djeteta u led, bespovratno. Samo je dvoje mladih uspjela pobjeći iz njenog ledenog stiska i preživjeti. Ispričati priču, zvali su se Kaji i Gerda i bili su najbolji prijatelji. Jednog dana dok se igrali napolju s drugom djecom, Kaji je svoje male sanke privezao za prelijepe velike stonice na gradskom trgu. Čim je to učinio, stonice su naglo krenule i povukle ga niz kliske gradske ulice. Uskoro su došli do guste šume, uronili u njenu tamu, Kaji se zabrinuo, ali bilo je prekasno. Stonice su pripadale snježnoj kraljici, a uskoro su stigli do palače i zaustavili se pred kapijom. Prelijepa ledena dama sišla je sa stonica u blistavoj bundi, podigla je ruku i bacila čin na Kaja. Neka ti od danas srce pretvori u led, uskoro ćeš zaboraviti sve do čega ti je ranije bilo stalo, svoju kuću, svoju porodicu, čak i svoje prijatelje. Zatim je snježna kraljica uvela dječaka u svoj ledeni dvor, gdje mu je dala zadatak da složi ledenu slagalicu u zamjenu za svoju slobodu. U Kajevom gradu svi su mislili da se utopio u obližnjoj rijeci, ali ne i Gerda, koja je krenula u potrebu za svojim najboljim prijateljem. Konačno je saznala da je snježna kraljica drži Kaja, zatočenog u svom dvorcu, i odmah se tamo zaputila. Djevojčica je stigla kasno u noć. Polarna svjetlost bojila je krajolik smaragdno-zelenom bojom. Pored dvorca je bilo zaleđeno jezero i tu je Gerda ugledala svog prijatelja Kaja. Stajao je mirno na sredini jezera kraj trona koji je pripadao snježnoj kraljici. Gerda je otrčala do svog prijatelja i zagrla ga, plačući od radosti. Njene suze odledile su Kajevo zamrznuto srce i on se odmah sjetio i nje i svog ranijeg života, a onda se i sam rasplakao od sreće. Ali u tom trenutku je snježna kraljica stigla do svoje palače sa svojim stolicama i strašno se razljutila. Bacila je čini i oko dvoje prijatelja napravila mečavu. Ipak dijelovi slagalice koji je Kaj sastavljao pretvorili se u 4 ogromna ledena štipa, uz pomoć kojih se njih dvoje probili kroz snježnu oluju. Gerda i Kaj konačno se vratili u svoj rodni grad, gdje su našli ruže koje su zajedno posadili u bašti. Ova priča nam govori da zima nikad ne traje vječno, za razliku od istinskog prijateljstva, ali pazite, zima dođe i prođe, pa tako i snježna kraljica na svom ledenom tronu sjedi i čeka sljedeće srce koje će zamrznuti. Drugari, moji prijatelji možda su se zaspali, izgleda da im se svidjela ova priča. Ako se je vama svidjela, lajkujte i naravno pretplatite se na naš kanal i kliknite zvonce za notifikacije i pišite nam u komentaru da li želite još ovakvih priča. Ćao!